Kawei na jingjia aksident. Arngut ki briew do no yala ka jingim kaba kali kaba shong. Kalalit ban Tynrah ya ka Trok kitdieng kepada ieng hajan ke surok ba NH 106 shnong Wahlakhaw kawei terik kyllalyngkot hajar arpusan por kumba kawei baje menmit. Katkum tyllong Khubor iathuh ba katei kali kepada thmu ban leit na Mairang Shillong Tynrah ya katei Trok na ki benta ba shadien bat kani kali kala julor jur na ki benta ba shakman. Hakatei ke jingjia langut ki ba shong hakatei ke Sumo ki ba kentup ya kakong Bidaris Lyngdoh Lyngkhoi sanpo senam kerta kakong Wantilin Kurbah laipu senam kerta bat unongnya uba Johnmartin Lyngdoh Lyngkhoi baro ki ba shong basa hapendeng yong donggit kila mensaujur bat lapen kitno mardor Civil Hospital Mairang hendrai hamar bapoi hakajaka sumar nakalyang ki doktor kila penbena ba Arngut kata kakong Bidaris Lyngdoh Lyngkhoi bat kakong Wantilin Kurbah kila Khlad no. Katba ya unongnya kali lapen kitno Shillong ban yo ya kajing sumar ka bakamba. Hakabaya de bakani ka jingjia nakalyang katnat pulit Mairang Police Station kila register case ban penlong ya kajing tokit ka babanya. Mudik sini ada apa? Sampai di sana ada kesalahan. Saya juga nak maaf dia. Oi. Mene perang wani kidang ya kendit. Hitam kendit surah.